Mabelo chiposidio kae miyo ma intwak makikbai kwa de kaunti ma Vihiga chendo norochore e boma ma Vihiga kaluwore gi ng'anyo ma jopiny nobago mar kwedo bembo gi nek mar nyako matin ma grade mar 9. Jong'anyogo nowuotho ne nyaka Peace Commissioner mar kaunti no ka giting'o sandug nyako no. Min nyathino wacho ni nyathino nolal chieng' wuok tich juma mokalo to ringre oduogo yudi mana tich ariyo ka chich ne ode kendo timne anjao. Kanaga alipotea siku ya Jumatatu, tukampata siku ya Tuesday jioni saa 10. Tukampata ameuliwa, amefanywa unyama, amewekewa sengenge kwa shingo. Tangu hiyo wakati sijapata hata wajashika hata mtu mmoja. Kwa hivi tuko hapa kusema stop murder. Stop nini? Murder. Stop rape. Stop nini? Rape. Every month wanawake hapa wanauliwa, watoto wanarepiwa, na hiyo should stop. So we are going to see the commissioner with one plea, increase the security patrols. Lakini sasa wameenda level ingine. Unaharibu alafu unaua. Sijui kama watu ni wazazi. Mimi nataka niseme hivi, hii mambo imefanyika lakini serikali bado imenyamaza.